Reka mbifurize amahoro n'imigisha, reka mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe, muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Turagarutse rero mu cyitwa amakuru, tugarukanye byinshi cyane utasanga handi, tugarukanye updates zidasanzwe, tugarukanye amakuru menshi. Ni inshuti yanyu y'akadasohoka Karimba Aimable, mbiseguraho rwose kuko umuyaga umeze nabi, izuba ni ryinshi, imiyaga ni myinshi, bitewe n'ahantu mba naje gukorera amakuru. Mbwira abarundi nti murahabona, umurundi rwose uzi hano hantu yandike muri comment ambwira ati ahantu hagaze nahanga. Umurundi ujya uririmba ati aha ni he. Nyamuneka rero ibintu bikomeje kuzamba, ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Hari amakuru angeza aka kanya, ndavuga nti aya makuru sinayihererana. Mu gihugu cy'u Burundi haratutumba umwuka mubi, biremezwa ndetse kandi biravugwa yuko ngo icyitwa kudeta ishobora kuba yakozwe mu gihugu cy'u Burundi. Ni kudeta bivuga yuko yakozwe nyuma yuko witwa Perezida Evariste Ndayishimiye yerekeje muri Leta Zunze za Amerika. Ni nyuma yuko abarundi benshi bari kuvuga bati uwitwa Donald Trump ntago ari umwizerwa, ashobora kuba ari we wagize uruhare mu bugambanyi bwakozwe, agahita agira gutya rwose agahamagaza uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu masezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atarakenewemo. Nyamuneka ese ibi nibyo byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze muri rusange. Ni kudeta rero ikomeje kuvugwaho byinshi, ni kudeta iri kuvugwaho amagambo menshi. Bamwe mu binyamakuru byahara mu gihugu cy'u Burundi, ababarizwa mu ishyaka rya CNDD-FDD ndetse n'inzego z'umutekano zabujije abantu benshi cyane bo mu gihugu cy'u Burundi kugira byinshi cyane bavuga kuri ino kudeta, bivuga yuko ishobora kuba yakorewe uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose turabyinjiranamo neza rero, turajya ahitwa za Ruvungi mu marembo y'umujyi wa Bukavu ku muhanda Route Nationale 5 uva za Bukavu werekeza Uvira. Mu marembo y'umujyi wa Bukavu ndetse kandi mu nkengero z'umujyi wa Uvira, icyitwa urusaku rw'amasasu ruri kuvuga, ndetse kandi urusaku rw'amasasu rwahitanye abasirikare benshi cyane b'abarundi. Abarundi bakomeje guhura n'icyitwa bya bindi imbwa yaboneye ku mugezi. Ni imirwano idasanzwe, ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ica ibintu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano kandi abarundi bari kubwirizwa yuko hano ku muhanda Route Nationale 5 uva muri Uvira werekeza za Bukavu, hano za Runingo werekeza ahitwa za Rungutu, ndetse mu marembo y'umujyi wa Uvira icyitwa M23 yamaze gutangatanga umujyi wa Uvira. Biravugwa ndetse kandi biremezwa bishingiye ku mafoto ndetse kandi n'amavideo dufite hano, turi buze gushyira muri groupe. Nshuti z'akadasohoka, wowe utari muri groupe andika nimero 0785582337 mwishyira muri groupe amafoto mpamo kubiri kubera muri Kongo, ndetse kandi na situation y'ibikomeje kugenda bivugwa bikugeraho uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Turaza kwikoza kandi mu misozi y'Iminembwe tubabwire ibyo igisirikare cy'u Burundi kiri gukora. Ese abarundi bahagaze kuki? Abarundi baryamiye iki? Abarundi rero nyuma yuko baryamiye amajanja, nyuma yuko abarundi bakomeje kugenda bakubitirwa ku mirongo imbere ku rugamba, hari ibyo bakoze mu misozi y'Iminembwe. Abarundi bari kwicwa urwego rudasanzwe n'umutwe wa M23, n'ambush idasanzwe, n'ambush yiswe ngo ni ambush cyangwa se ambush y'udushoka. Sinzi ukuntu ababyise ibyo zina, nyamuneka abakunzi inshuti magara rwose z'abasirikare ziri muri M23 zijya zinsetsa. Turabyinjiramo rero tuze kumenya uko bihagaze. Nyamuneka turaza kwikoza kandi mu misozi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo, icyitwa ingabo z'u Burundi FDNB. Nyamuneka nyuma yuko mu misozi ya za Rungutu, nyuma yuko imisozi ya za Bideka, imisozi ya za Ruvungi, abarundi bakomeje kubarahira iyo binikaga. Nyamuneka ubwo ndavuga Alliance Fleuve Congo ba M23. Nyamuneka biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari imisozi yo muri Sud Kivu uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bamaze guhunga. Ibi byose kandi bigaragaza icyitwa intege nkeya uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bafite ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni urugamba rutoroshye, ni urugamba karundura, ni urugamba simusiga, ni urugamba uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurutesekiramo cyane. Ni igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukubitirwa mu misozi
yo muri Sud Kivu ni igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhondagurwa ku rwego rudasanzwe n'umutwe wa M23. Ibi kandi nyuma yo guhondagurwa n'umutwe wa M23 abarundi bo bari kubashinja kugambanira uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Bivugwa yuko abarundi babuze ayo bacira ndetse kandi babuze ayo bamira nyuma yuko bakomeje kugenda babakubitira mu misozi yahariye muri Sud Kivu. Abarundi bagashinzwa kugambanira uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Benshi mu barundi bamaze gufata umwanzuro wo gukuramo impuzankano zabo, bavuga yuko uru rugamba badakomeza kuruhanganamo n'umutwe wa M23. Bavuga yuko uru rugamba rurimo icyitwa ubugambanyi ahubwo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Benshi mu bakomeje gutunga agatoki rero abarundi bakomeje kuvuga ni bamwe mu basirikare ba FARDC bakomoka mu misozi y'Iminembwe. Birumvikana yuko ari abanyamurenge bagowe rwose. Nyamuneka hari umusirikare witwa ngo ni Nzakagarukira Joseph. Uyu nguyu akaba afite ipeti rya kapiteni mu gisirikare cya FARDC, akaba umunyamurenge. Biravuga yuko uyu yamaze gutabwa muri yombi ashinzwa uruhare rukomeye mu kwifatanya n'abarundi mu bugambanyi bukomeye bakomeje gukorera igisirikare cya FARDC ndetse kandi na FDNB. Ni urugamba simusiga, ni urugamba karundura, ni urugamba karabutaka, ni urugamba ubona yuko rukomeje kugaragaramo ishyaka ridasanzwe ndetse kandi n'imbaraga zidasanzwe ku ruhande rw'umutwe wa M23. Ni n'urugamba kandi uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kugenda bakubitiramo umusubirizo, nubwo igisirikare cy'u Burundi cyo uko bakomeje kugenda bagikubita cyo ntago kiri gushaka kuva ku izima. Uko umunsi ugera uzaza undi bagikubita babireka, bagikubita ahababaza babireka. Cyo gikomeje gukora icyitwa deployment simusiga, deployment karabutaka mu misozi yahariya muri Uvira. Nk'ubu turi kuvugana imodoka nyinshi zihetse ibikoresho zari zirimo zirava ahitwa Bujumbura zerekeza muri Uvira. Ni imodoka zihetse ibikoresho byinshi cyane byiganjemo intwaro nyinshi cyane. Bikavuga yuko kandi ibifaru bigera kuri 16 byamaze gushyitswa mu misozi ya hano muri Sud Kivu, cyane cyane mu merekezo ya za Uvira. Ndetse kandi bikavuga yuko abarundi bagera ku 4700 bari bateguwe yuko bari buve za Kiribanda hitwa za Kawezi bagaca ku muhanda Ruterosonari 5 berekeza mu misozi ya hariya za Ruvungi hari kubera imirwano. Biravugwa nyuma yuko abarundi bavumbuye amakuru yuko abasirikare barenga 401 baguye ku mirongo imbere ku rugamba, harimo abarundi bagera kuri 303. Biravugwa yuko abarundi bo bamaze ngo guhamagaza ibukuru babwira igisirikare cya FDNB, barababwira bati twebwe ibyo abasirikare bacu bagenzi bacu bahuye nabyo ni bya bindi mbwa yaboneye ku mugezi. Nago uyu musada w'abasirikare 4000 b'abarundi bifatanyije n'aba FDLR turi bubohereze muri ya misozi ya za Ruvungi cyangwa Rungutu, muri ya misozi ya za Bideka. Batahubwo ikigiye kuba reka twese twirundira muri no misozi ya za Kitara Kirungu, mu misozi ya za Kawezi twirundire za Karungwe, twirundire mu misozi itandukanye ya hano za Useni. Benshi muri twebwe twirundire mu byerekezo byinshi bitandukanye, mu bice byinshi bitandukanye, kugira ngo turebe yuko tutaza guhura n'ikibazo gikomeye cyane M23 itaza kudukubita ahababaza cyangwa se itaza kutwihaniza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Ni M23 yamaze kugaragaza isomo ry'imirwano, ni M23 yamaze kugaragaza isomo ry'intambara. Nyamuneka ariko nanone navuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB rukomeje kugenda rubitesekiramo ku rwego rudasanzwe. Nyamuneka mu cyumweru kimwe abarundi bamaze gutakaza abasirikare ngo bagera kuri 616 nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo imbere ku rugamba, kandi bishingira ku mafoto ndetse kandi n'amavideo turi kubona. Mwumvishe imirambo y'abasirikare barenga hafi 46 yashinguwe ahitwa za Kasoki. Mwumvishe bakubitiwe mu marembo ya Mwenga, mu birembo bya Mwenga hariya za Rugogo. Mwumvishe bakubitiwe mu misozi ahitwa za Nduba. Mwumvishe abahondaguriwe mu misozi itandukanye yahariye mu marembo y'umujyi wa Bukavu werekeza za Uvira. Ubu rero amakuru ngarukanye uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko bamaze kwanga kwataka. Bikavuga yuko kandi nyuma yuko abarundi bakomeje kwanga kwataka ku mirongo imbere ku rugamba
mu misozi yo muri Kivu y'Amajyaruguru abarundi barenga 3,300 bari bateguye yuko bagiye kudeployinga mu misozi ya za Walikale. Abarundi ngo bahise bareka kubohereza muri biriya bice nyuma yuko urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane, abarundi bagakubitirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, abarundi bakabihaniza ku rwego rudasanzwe. Nyamuneka nubwo ariko turi kuvuga ibyo ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo, turagaruka no muri Kivu y'Amajyaruguru, twinjira mu misozi ya za Walikale, twinjira ahitwa za Osokali. Nyamuneka Osokali ari amashyamba ya za Osokali ngikitwa FDLR wari wihishe mu ndake ngikitwa M23 yamukujeyo ikitwa Indobani. Imisozi ya Osokali, imisozi ya za Logo M23 ngo yigambyemo igitero gitunguranye cyane, igitero cyaje no gushegesha uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo, nk'uko amakuru akomeje kugenda turuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi bikavugwa yuko intare zasarambwe M23 imisada y'abasirikare iri guturuka ahitwa za Mweso, misada y'abasirikare iri guturuka mu misozi itandukanye igana za Fatuwa ndetse na Bukumbirwa, imisada y'abasirikare iri guturuka mu misozi itandukanye igana hitwa za Ikobo M23 ikomeje kugenda iyohereza mu rwego kugira ngo yihanize FARDC ndetse kandi n'ikitwa abafatanya bikorwa babo. N'urugamba simusiga, n'urugamba karundura, n'urugamba karabutaka, n'urugamba M23 ikomeje kugenda igaragazamo ingufu zidasanzwe ndetse kandi ni n'urugamba navuga yuko ikibuga cyatangiye kwicurika ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ni nyuma yuko FARDC yagerageje kuzana ngo abacancuro baba Black Water kugira ngo bagerageze kuguruta zino ndege ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'izi ndege ziri mu bwoko bwa drone CH+ ndetse n'izi za kamikaze, ariko byose bikaza kuba iby'ubusa kuko biravuga yuko aba bacancuro ba Black Water bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, Abanya-Argentine, Abanya-Mexique, Abanya-Colombia bamaze gushinzwa gutanga amakode cyangwa se gutanga amabanga ya system ziri gukoreshwa ku kibuga cy'indege cya Michael Ndada International. Ibintu ntago byoroshye, turabyinjiranamo kandi tuvuye muri ino mirwano turinjira mu mikwabu ikomeje gukorerwa ahitwa za Masereke, turinjira mu mikwabu ikomeje gukorerwa mu misozi ya za Kavinyonge, za Burambo muri Rubero, turinjira za Kinyamboho tujye Kagera mu kiwanja cya Rushuru, twinjire ahitwa za Tongo, tumanuke gatoya ahitwa za Nyiragongo muri Goma. Ikitwa imikwabu ikomeje kugenda ikorwa ndetse kandi za FDLR zikomeje gupfunurwa munsi y'ibitanda. Ibi byose nibikomeje gukorwa n'icyama cyama 23 ni intego ikomeye ya Alliance Fleuve Congo mu rwego rwo kurengera abaturage batuye muri Congo muri rusange. Ngira ngo mwarabyumvisha yuko mwenyewe Colonel Nanga we yivugiye ati ngewe gahunda mfite niyo kuyobora igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibimenyetso rero birenga ibihumbi n'ibihumbagiza byamaze kwigaragaza, kuko biravuga yuko mu gihe Uvira yabimaze kuvamo igisirikare cy'u Burundi kigahita kigabanya cyangwa se cyongera kuzana imisada y'abasirikare muri biriya bice, tayari biragaragara yuko n'ubundi Repubulika Demokarasi ya Congo M23 imbaraga cyangwa se n'intego yo gufata igihugu cyose cya Repubulika Demokarasi ya Congo kikayoborwa na M23 biri buze kugerwaho. Societe civile mu gihugu cy'u Burundi rero inyinshi muri yo irashinza ikitwa ishyaka rya CNDD-FDD gukoresha ikitwa amacakubiri ndetse kandi n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo cyane ku gitero ndetse kandi karahabutaka mu bice byahariye mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi nababwiza ukuri yuko ubukiri aharindimuka cyangwa se nababwiza ukuri yuko umutwe wa Red Tabara wongeye kwibutsa ingamba cyangwa se wongeye kwibutsa intego ufite ndetse kandi n'ibyo ushaka kugeraho muri rusange. Zimwe mu ntembero rero z'urugamba rwa Red Tabara hajemo gusubiza itoto amasezerano ya Arusha, umutekano w'abarundi bose, kurandurana n'imizi indyane zishingiye ku macakubiri y'ubwoko, guharanira ubutungane bwigenga, gushyiraho umugambi w'ukuri ujejwe gutunganya amatora, umurundi wese agashikiriza ijwi ryiwe
ata nkomanzi. Iyi rero ni imigabo n'imigambi y'umutwe wa Red Tabara, ngira ngo murumva yuko nyinyuzemo, ariko turaza kuyisubiramo tuyisesengure tutagamije guserereza cyangwa gusesereza buri wese. Ni Red Tabara rwose ikomeje kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Turaza kwinjira mu bice byahariya mu gihugu cy'u Burundi, twinjire mu bice byinshi bitandukanye tumenye uko situasiyo ihagaze muri rusange. Turaza kwikoza mu misozi ya za Minago. Nahoze mbabwira icyitwa Red Tabara yagize gutya ikarwana n'igisirikare cy'u Burundi hari za Rumonge hafi neza n'ikiyaga cya Tanganyika. Ahangaha ni nyuma y'uko Red Tabara byavuzwe yuko ngo ikomeje kugenda yinjira gake yiyambariye imyenda ya gisivile, ikaba ikomeje kubabaza ndetse no gutitiza bikomeye iki gisirikare cy'u Burundi aricyo FDNB. Nyamuneka ibintu rero ndababwiza ukuri yuko bitoroshye habe na gato, kandi ngababwiza ukuri yuko bikomeye cyane, nkababwiza ukuri yuko bikomeje kugenda biba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Ni imisozi rero ya za Minago humvikanye urusaku rw'amasasu hariya muri Korine Murangara, nyuma y'uko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi cyagerageje gukora deployment hariya muri Korine Mujejuru, abasirikare benshi bakabazana hariya za Karonje, abandi bakabazana za Gitaza ndetse na za Gitega, kugira ngo bagotagote uno mujyi wa Bujumbura, ngo icyitwa Red Tabara ibe itagira gutya rwose ngo igire gutya iwukuremo. N'umujyi wa Bujumbura rero ukomeje kuba ikibazo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Ni igisirikare cy'u Burundi rwose ubona yuko gihangayikishijwe bikomeye cyane n'uno mutwe wa Red Tabara usanzwe urwana cyangwa se uharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Nyamuneka ndababwiza ukuri yuko ibikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi ho. Niba uzi gusenga wasengera iki gihugu cy'u Burundi, kuko ibyacyo ntago byoroshye. Biravuga yuko ngo nyuma yuko intare za Sarambwe zifashe ibice byinshi byahariya muri Uvira ndetse kandi zigakupa communication ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ubu ngubu ibintu bikaba bikomeje kugenda bikomera ndetse binaba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Ibi byagize ingaruka ikomeye ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, kuko ngo igihe bageragezaga kohereza abasirikare mu bice byahariya muri za Shabunda, Penekusu, Sanjeremera, muri bice bya za Uvira, ibi byarahagaze. Ngira ngo murabizi yuko icyitwa intare za Sarambwe zikomeje gukubita zitababarira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Murabizi neza ibyo intare za Sarambwe zakoreye abasirikare b'Abarundi. Ahangaha rero igisirikare cy'u Burundi kiracyafite pressure ikomeye cyane yuko bari gukeka yuko uyu mutwe w'intare za Sarambwe ushobora gusapotinga uyu mutwe wa Red Tabara. Umutwe wa Red Tabara ukaba wakwinjira mu bice byariya ku butaka bw'u Burundi, kandi si no kusapotinga gusa, kuko intumbero zonyine z'uno mutwe zirimo guca amacakubiri mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bo babivuga, kuko ni itangazo ryasohotse kuri no tariki bavuga yuko gahunda bafite ari yo guhangana ndetse no guhatana n'ihuriro ry'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Nyamuneka rero ndababwiza ukuri ko ibintu bitari buze koroha, kandi nkanababwiza ukuri ko ibintu bitari buze koroha habe na gatoya. Nshuti bavandimwe rero, aho rwose mba nkubwira nti wowe jye wibuka kwikorera icyitwa subscribe, wibuke kubana nanjye umunsi ku munsi. Njyewe ubundi amakuru abadasanzwe akomeje kugenda caracara by'umwihariko ku isi, cyane cyane ku butaka bwahariya mu gihugu cy'u Burundi, nkubwire uko bihagaze muri rusange. Iyi ni Korine Mujejuru bivugwa yuko yazanwemo abakomando ndetse n'aba FDLR benshi bo guhangana n'umutwe wa Red Tabara. Ni umutwe wa Red Tabara nawo uharanira uburenganzira ndetse n'ubuzima bw'abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi, kandi umutwe wa Red Tabara nababwiza ukuri ko ugomba ngo kubikora mu buryo bwa kinyamwuga umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Ni ibice byahariya rero za Minago. Ino misozi ya Minago ariko si ubwa mbere yumvikanyemo icyitwa Red Tabara, kuko bivuga yuko iyi misozi n'ikibazo witwa Evariste Ndayishimiye afite, ngo ibice bigize imisozi itangatanze umujyi wa Bujumbura byaba ari Korine Murangara, za Korine Mpingwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye na za Korine Murara, aha hose haravugwa icyitwa
abaturage bashyigikiye Red Tabara, kuko bivuga yuko biriya bice bikomokamo abaturage benshi bo mu gihugu cy'u Burundi bakomoka mu bwoko bw'abatutsi, kandi uyu mutwe wa Red Tabara ukaba uharanira ndetse urwanira uburenganzira bw'abaturage bimwe agaciro kabo bitewe n'ivanguramoko ryo mu gihugu cy'u Burundi. Bikanavuga yuko Red Tabara noneho ibitero iri kugaba ibyinshi birimo abasirikare benshi bo mu gihugu cy'u Burundi, abenshi bohereje hariya mu gihugu cy'abaturanyi kujya guhangana n'umutwe wa 23, bakagira gutya bakavumbura ibice uyu mutwe wa Red Tabara urimo, bagahita bagenda bagahuza imbaraga bakavuga bati noneho n'ubundi ni ukutwica no kutwica, bari baratwereje kuri buno butaka ngo tuze ngo turwane nuno mutwe, n'ubundi bazi ko tutazawutsinda, reka natwe dusubire inyuma tujye kubarwanya tubahangare nk'uko nabo bashaka guhangara uwo bashaka guhangara muri rusange. Nyamuneka rero nkiri mu gihugu cy'u Burundi imbihuza neza n'ibyo ku butaka bwahariya mu gihugu cy'abaturanyi aricyo gihugu cya Repubulika ya Kongo, biravuga yuko 6,000 by'abasirikare b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye koherezwa mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru kujya guhangana n'intare za Sarambwe. Harabarurwamo icyitwa abasirikare b'Abarundi ngo barenga 17,000 uwitwa Everest Ndayishimiye yemeye, bakajyana neza n'aba FDLR benshi bari mu gihugu cy'u Burundi, bivuga yuko nibuza hagati y'23 ari byo by'abasirikare bazava mu gihugu cy'u Burundi bakoherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo kujya guhangana n'uriya mutwe, nyuma yuko uwitwa Everest Ndayishimiye akomeje kugenda agira kangononwa cyangwa se ababazwa bikomeye nuko uno mutwe wamutsinze ndetse kandi ukanabitsindagira ku kigero kiri ku rwego ruri hejuru. Aha ndababwiza ukuri yuko urugamba niho rugiye gukomera, kandi ndababwiza ukuri yuko urugamba nibwo rugiye kuba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Nshuti muvandimwe, icyo mba nkusaba make subscribe rwose, gira gutya ukore like ndetse na share, comment umbwira uti ariko ahantu uba wabogamye cyangwa se uba wabivuze nabi wagakwiye kubivuga gutya, maze ubundi rwose nanjye nigarukiye mu makuru abagezweho kandi abayizewe umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Nshuti bavandimwe, mba mfite page zikuyemo byinshi, zikuyemo amakuru adasanzwe by'umwihariko mu bice byinshi bitandukanye byano muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko amakuru mfite yo mu gihugu cya Repubulika ya Kongo mu bice byahariya muri Uvira nuko bikomeje kuvugwa yuko icyitwa intare za Sarambwe ngo zambariye urugamba, zizi neza ibitero biri gutegurwa bigiye guturuka hariya mu gihugu cy'u Burundi, bizagabwa hakoresheje indege za drone, harimo za zindi za CH4. Ahangaha nkakubwiza ukuri ko ibintu bitari buze kora, kuko tugiye kubona icyitwa imirwano idasanzwe ishobora kuba hari muri Sud Kivu itandukanye niyo twari twiteguye. Aha kandi igihugu cy'u Burundi impamvu gikomeje kubishyiramo imbaraga nuko kiri kuvuga kiti tudagoteye hafi umutwe wa Red Tabara nawo wamaze gutegura operation Karundura, operation Karahotaka zo kuba wadukubita. Rero tugomba kugotera mu nzira cyangwa se tugomba gufatira hafi kugira ngo uno mutwe natwe utagira gutya ngo dutere cyangwa se ugire gutya utugabeho ibitero simusiga, nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa kandi akomeje guturuka kuri buno butaka bw'igihugu cy'u Burundi, akomeje kugenda abitubwira kandi bikatugeraho isegonda ku isegonda n'umunsi ku munsi. Ndababwiza ukuri ko ibintu ntabwo byoroshye habe na gatoya, kandi ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje gukomera cyane.